fahah rakkaakurumaai capital market medhuverikoh investkurumuga muhimmukama abehekota malmat tirumattaka war hasa debe for government next studio wadanga batibbe ingeta first national finance corporation ga faratun portfolio manager Fatima Shaheera adi Mizyan Naeem research analyst ingeta debe for swara boda marhaba program kinataha sirat kuroti rangol den wara muhimmu wahaken hasagotuka miharuge mihalata balarama wara muhimmu kamege wahak mi mani mi hasagotuka fahah rakkaakurumaai invest kurumuge wahake kinde ekamoku ginami hunna nuwa kame fahah rakkaakurumaai invest kurumaki ginami hunna den mi ulen hama libe kitame kuda musare libuna set fahah rakkaakura farata kumsole nege komme sinsatte rakkaakura farata hagigatuka mi kinaba fahah fasa rakkaakurumi hadamwi ade ane demeti vidalu hen wara madube kamu ko mi save korani detta den save korayres ane hen gina beflo mi bahatane beflo ge hama mi unna bank account ga save kofa den am ko fahah rakka kuray ralme wara boda samalwanje ekama ki mi fahah rakka kura fasa ke e fahon alme na beenu kureve fasa to misala ke fasa en alme mi ane imagine koge mi hunna kala kanta kureve to fahon ehenka mi fasa ge value da nuwanyamu e saving ge muhimmu kamaka wani detta ehenka mu aslo e focus ko farm ge mi money market and savings fund alme mi taraf kori e fahah rakkakura faratta ka e fasa ge value nugelli e be from e beenu wa kanka fahon kureve gota e fasa behettu matta kalme mi fund taraf kori den almen fund mi taraf kori 2022 wana haru den mi rajyega mi hata nekulawalanu mi kahala saving product den mi fund galmen magan maksada vi conventional savings in milibe return savure rangalu return ne savers the hoda dinum enkam almen mi furatama mi yagin kamay go minani bune for 5.5% ge return almen save kora faratta ka dename almen fund ga fasa bahata deshe den miharu deha service wana haru nimen almen fa kollam benuge mi member unal mi wani 8.25% ge return generate kotifa den ei aso eme magade maksada ki inflation almen mi fasa ge value davve takete gago macha ufuli genda sababu e tackle korumatta ka aso mi saving almen mi boda promote mi kurani faratta ka bank ga bettu mavura boda evara ragal return en almen ebadeve he almen ge fund power vela washa hore be influence savings is a very important thing and government honest benu ingeta save kura misala ka save kura war bear halet nge hore be from sa higher education and be from and family planning nge hembe from min stafat he kan kan bore kam demi faha kura be shahira go focus me inflation that me onna gota and me fasa ge value dabuma me war bodu wahake enada plus foreign currency availability ami huli hache me impact ge baade overall ko scale kuragotum jakina megoto rajyage economy tibe fonge ekeke tapassab takun dakkani en kihawarage impact average person egge life an ebo kureto save kuruma nukuruma midetire balaru save kuruma balaru me if you look at me a few years ago I was balar that me takati ga go war bodo fully for ne hama shahid me without inflation ke sababu then tibe from sada man kan kuri ga like 5 years 10 years ago sathe ko fi hai ta ga fair ko se bar bawr takati gane no ko me har maybe one or two products at most that me also as an economy grow amunda hama rajya's economy expand amunda waraka inflation ke hama part and parcel of developing economy that me develop for honna kamuda ge target inflation ke na 2% me haru me inflation ega milla gotu ge saatu ge ham comment it's not necessarily a bad thing to enames me inflation ge sababum me save kura fahah rakkakura fasa ge value me economy ga me kiya gotu ge vichna me purchasing power inflation ahadi aso purchasing power vettene ehme sathe krofia mihaadu gane vetakatiga me atu me shahi hamade me vitalu hen e combat koran aso amako me advice korani strategy ki hama me agalu products ka invest kora egota money market fund ge me 8.6% mihaadu me investors generate kodama edani hama egota investment strategy e pena kora nama inflation commerce වලක hedge කොට වෙනදත් ඒකත් අසු මේ investment products තමයි structure එක ෆොකස් කරන්නේ
ඉතින් මේ හිතන් අරනේ මේ හාසගතක රාජ්‍යයේ මිහාරුගේ ඉක්තිසෝද حالت කොමසරක බලාදීම සුමායකක හැමකනේ රාජ්‍යයේ කණි තොම්මි මස්සලා මේ තිනුනම මේ හැම දුනියන් ඇස්ගෙන් උලේ ක්‍රයිසිස් එතෝ මේ ක්‍රයිසිස් එකේ රාජ්‍යයේ කඩ no inga to me crisis maybe we have seen that the past 2 years we have seen a huge spike ama duniya ke gaumutawga sama the same situation then Rajya is basically depend on that to beru gaumuta so he malmenna me ha boda impact to mikurane because we import that to gine so beru gaumutawga economy they are facing about the same thing then almen bodan e pache that to ya take a future visna fa gine to almenna me masakke kure rawagen grende veni ehem was almen me maganu gotega me invest kurun me promote kurun benu wani farataka because we never know future kene to wani almen atuga me hori savings nebes value innata will we be able to do the plans that to misalaka kiyawan diun de me vidaluye misaka trip rawa fe de jam saka darifulge and future and university plans ta kachita me save kura fasa in plans ta almen me and hagigata kan hedene to so e visna fast me kahala me economic situations ta ka bala fa save kurun rangal products ta para muhim Mizyan ga wahaka ga fahah kolda fasu ga adives samadi behin waran art me hedge fund and the hedge funding what investments me gotan asami coach ekkan ane mi tibe funge mi for kodde hidmat hoge tere kobato tibe fund ti yagin kodde ba kamaki tibe fund invest kora farataka adi e savings ane egota rakkaakurun kurim sak aharge tere dibe returns badaruga mi average ko kihawarage kuriyerumetto mi ane invest kurumu mi dibeni de migen ane waki මොසසෑක ඉන්වෙස්ට් කරවෙනි තෝ මිනුන වකි ව්‍යාපාරික ඉන්වෙස්ට් කරවෙනි තෝ තිමන්නේ මි ඒගෙන් තෝ මි රිටර්න් මි දෙබෙනි කියන තෝ මි කම් ගින්න නැස්ස so me first national money market and savings fund ke asu investment fund then kudu gotaka bona daanama investment fund ke me eki befolon fadatum money pool kokgen me eki asset classes taka eki daira tawga masik kono munda eki company tawga invest kono then me investment fund rajyega me operate kodavene CMDA ga fadatum license libifawa fund managers taka then algon me first national money market and savings fund ke sama CMDA regulate kofawa investment fund then me fund ekulevigan wani hamma magadu gotega government T-bills ati bonds asha then me algon men hamma financial legal due diligence adafawa hamma ragala operate kodumunda profitable companies taka me har me invest koddem me dane then first Shaheera hamma demme vidalu hen me when the fund initially feshero 5.5% ke target return ka me aim kori enames me haro hamma as of date 8.6% return me har investors me ane hotte then egota algon me har proceed kodama me dani then fund ke minimum investment period ekam me nane me enga harga mudata so me adu invest koda before kam me adum fasang 1 year later returns then me hama hitan arane then rajya gama koteka me bank takuga me fasa rakkaakurun nunama save kurun me gina me hun me barosa me onnani gina me hun komme me thanak fasa rakkakura ka beenumenwane kankan hinga gotu navesekiga kiha waraka e misalaka rakka terito tibe funge me funduga fasa rakka security and safety enot me almege money market fund ki deme Mizyan vidal CMD almege regulator ge hudda kalme fasha fund then regulatory baver compliance ane inna alme fulfill koranche misalaka fund annually audit koranche and fund ge ahari job service bawanche fund ge performance ho invest korani konkal company taka investment ta ko melibeni kon return ta kalme fund member una ko me ahari job sa ga amu koram midane then fund ge audit wes koram al midane then asumi warabod yagin kame kanne galan hewan invest kora farataka me regulatory ane me oversight ebe income me fund ga ebe follow me invest kora fasa and gelu me vejiya me ebe follow ebe antetto gossa me masala hushala ane farate ebe follow ge me fasa ambura hodene magen ebe antetto so e yagin kam ki wara muhimmu kam kanne galan hewan invest kora ero me kore product ta ki regulated rangala ane hinga kumfuri ta gon ufadage hinga fund ta ke to belong asa I think very important kan tifaha kore points the thing
කීනත්තෝ තිබේ ෆෝන් approach කරානේ ඉංගෙත මිසාලකන් අරොන්නතක හොරදාන කොම්මි savings but it's not creating any rebating on misaka amburen we dibe besiche kunna waki dengi savings e ko tenani misaka account beenum we tibe funge hori options tam misaka explore kol dafa ane tibe funge misaka investment tere banna behem pejjika mugane keenatto mi hadane hadin chego de ko wata keenatto approach kuran tibe funna ane komisara kya de fund to First National के website firstnational.me और फंसे हैं हम अलगन बैंक ऑफर कोड़ा होड़िया प्रोडक्ट्स का बस एक details तक किया है जो then specifically money market and savings fund पहला मैं हार अलगन में minimum investment के ना for तो 25,000 रुपया के investment है then ये फाहो कम में month को investor के choice का बाला फा month by month 5,000 invest कोड़ा वेगो तो ना then मैं हार वैसा households sama me ebbe fulla ekani 25,000 ke minimum invest no kodawe halata gama family ekko fine spond ko game sapa eba invest kodde so algorithm ge aim ki hama hodi habe fulla ka save koroma invest koroma hama we has board accessible kodde to hama me best ko fast fund me hada afuna and hama egota den hodi algorithm ge products ta vesama hodi habe fulla ka we has board access kode egota structure ko phone de hodiya details sama me badalam beno follow vejanama me firstnational.me mar fasa details එහෙම මේ හිතංගරණි ෆුරතම initial amount ki 25,000 rupiah then ama ai ki gami hitangarani miharu ke rajya ke mi mahawla bala libe amdaniye bala kuranche kharata bala 50,000 rupiah kitab me hunna ba jama but then again ane poolinne seba kore the misa kamiden bara madwana kanne tibune hodastu ekam I think the real question is sadaka ane bank ke fixed deposit account ek fasa behettuma tibe funge funds ka fasa behettuma hotta fate ki ko bato ekannege embe bodo iswade ki why should we do that misa ka bank ke fixed account එක බහට්ට එකම වගේ වරණ සවාල් එක තමයි හර bank එක deposits එක අල්මන annually මේ returns මිලිබැනි around 2.4% ඉංගෙත 2.4% අල්මන්ගේ මේ fund මේ හොදද 8.5% on asal befron අන invest කර ෆරාතේ bank a difference that bank එක save කරේ මේ befron ගේ මිසාක 25,000 bank එක බහට්ට afia මිලිබැනි 2% එකේ returns කරතක එකම money market එක බහට්ට එකේ befron එක ලිබේ 8.5% return හොදමුගේ ෆුර්සත් එහෙම ඒ බැංකුවේ බහට්ටාගේ මෙලිපේ මිසියන් ෆොරතන් විදාලුවන් අනේ ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් මේ උලනේ 2% කරත් so 2% එක ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට් බීට නුකුරවනේ සේවිං අනේ ඩිපොසිට් එක බහට්ටාගෙන් දත්ත so ඒ ඉන්ෆ්ලේෂන් බීට කො ෆාදේ බෙෆරුන්ගේ ඉන්වෙස්ට් කරා කැපිටල් ගේ ඇප්‍රීසියේෂන් හැම මේකේ වැලියු එබ කව කරවේ මිකහල සේවිංස් ප්‍රොඩක්ට්ස් තවගේ ඉන්වෙස්ට් කොගේ so ෆහොන් එෆෑසා බේනු කරා රේගේ වැලියු එබ ලිවේ දතේ බෙෆුලා එබස් එයස්වර මුහිමුකම කන්නේ so basically the 2.5% bypass කොෆ ඉතුරුන් එච්ච මේ කොරවේටි වෙයින් advantage එක වෙන්නේ මිසක තිබේ ෆොන් නැටිග which you targeted 5.5% and then now you're doing 8.2% if I am not 8.6% I think me adoha faratak faharu gatan ko technical malumat එක වේදාන කරන අවුන් මම ආමු common දිවස් එක හානි තිමොන සතේක රුපියා දීමා engar phone dibeni kihawarenge be tomikane emme basic e bunache hem war thidako bunala hanama kinatto tibe phone again me return mihar let's say 2024 enter 8.25% ke return so sate karo fi invest ko fi amule bene 8% that ar rufia 0.8 that 100 badanya 100 komme sate ka ar rufia iturum den gag gadaka bunanya rufiya ba rufiya war ko me satte ka rufiya ko ngami hakan itoru egen daane eya maganu point එක detta so it depends on how much you invest so detta den hemema avunu vara interesting kanne ingeta adi hasagote ka numbers none financial sechikam wajjam vara ginamugutna gane it understand wa detta then me tibe from me main topic ekterege sebe inde me global ane me impact ka me hori hatchika beduma fahoga kihinato capital investments ta hoga invest kogen fasa rakkaakurumaai ehma ani tibe phone website on social media medhuverikoh hama beenuma be phone ebende from guidance for ko dinuma mekanta tabes itora fahah kollam beenavis kame ebetto fashana me ko shay ade me website alma website medhuverikoh first national
money market and savings fund ke hama details the fenila wan huriya be fund mihar fund ke performance fund mihar accumulate we feni kiya waretto fund mi invest kurairu balani konka hala area taketto we suriha details da me website on hama fenna unnan invest kuran benuwa farata adi hennunama mi itura hama personally we salmen office wadaige mi mawluma todunge fursat uriha be fund e then agun fahah kollam beenove mi Mizyan vitalhen alme mi fund on invest mi kurane rajyege hinga harudana konfunita so e harudana konfunita invest ane profitable konfunita invest kurati almege mi fund mi harangalu return mi invest on hoda mi deveni then agada hewani vete de hataru ahar alme konfuni fashayege mi hataran we have built a trust inge mi market ga almen ge mi products ta ke rangalu hama harudana products ta ke then savings ke to almen ane mi ituru hen service service mi provide kodde by befron tibe da ane mi fasa hodam benuwa farata veste to konfunita ka so almen hama be hitervete mi kala hingu harudana konfunita ka faisa hodam ges fursat inge to then mi goton almen mi wani hama capital market 200 million plus raise ko difa ke kala konfunita ka almen mi raise ko difa MFO mi wani ADK hospital la 50 million ebe flunge hama new building and extension ne develop koran then mi goton hama mi kala finance capital market and conventional option no hen gotako finance hodam benuwa farata ka wese kala fursat ta magfa we fa bank mi har ade almen ekala service the providers lebo ko ekka then ade me gentor mi savings akin personal comment that then ekama salmen ade eba provide ko then wealth management mi family wise ko hama ebe from ge atuga hunna wealth manage korang dati farata ka we salmen mi service eba provide ko then almen hama office wadaga will be able to give hama rangal planning ebe from ge returns benuwa risk returns bala farming hama ta ane mi eba develop ko then rangal plans ta kaiche manage korumuge so e services almen eba kuri again then wa sal modela benuwa goto tigitare around sulene ek manage koran das koran do management eno Mizyan ham etro chebet fa hama Shaheera vital then me itora bonela menojana me rajyege economy bala for it I understand a bit it is a bit difficult that me how to save ko kanta kora henna me sama komme be for ka save for ka again by varakon hama save ko fa hama baki strategy ka ki save korumage plans ta carry out koda then me understandably 25000 is sama bonale it might be a bit much and it was some algorithm fashir hama the initial investment fund fashir was 100,000 rupiah then me fahong AGM above 25,000 rupiah again hama da ko again am we has accessible but then initial fahom 5,000 rupiah in nane we for beno amanta kam invest so these are different strategies that you can implement that or save ko invest program again so we has broadcast to save ko for me baki strategy ka ki invest ko for save program so encourage korana dano no mid kurane hama me den hataru hartere ga mit invest kura etchang hama badalta kenga ade mustaqbal ga ಆಮೋ ಮಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಮೇ ಹುನ್ನವ ಸಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರೆವೆ ವರಕ್ ತಂಕೊಳತಿ ಬೆ ಫುಳುಂಗೆ ಅದ ದುಸ್ತವೆಗೆ ದಾನೆ ಕಮಿ ಉಮ್ಮಿ I think ane anuge sadi sama suwal warak paare puringe asopati sam because me ti vidalu hengi savings ke turun ti be fun invest kurane hamane ke bude fiam profitable background waragada konfunita ek konfunita ko me benu ba bike khad initiatives ta hingumatta ka benu afasa ti be fun ti me to bring up the money that is needed that the investment and if hoge etanunge pura ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊಂದಿ ಮೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಏಗತೆರೆ accumulate ಮಿ ವಾಣಿ ಏಗತ ಉಳದಾನ ಕನ್ನೆ ಗಾವ ಮಿಸಾಲಕ ಬೇನು ಬೈಕಾಲ ಕುದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಫಶಂ ಬೇನು ವ್ಯಾಪಾರ ತಕ ಕದ ಹೆಜ್ ಫಂಡ್ ಬೇನು ಕೋಗಿಂಗ್ ಎ ಪಂಪ್ ಕೋಗಿಂಗ್ ಎ ಮಿಸಾಲಕ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಫೆಶಮ ಮಿ ಕಾಲ ಕನ್ ಕಮ ಸೆ ಹಿತರಿ ಕಂ ಫೋರ್ ಕೊದಿನ probably I don't know ತಿಬೆ ಫಂಗ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತಕ ಹೆಮೆಲ್ ದಾನ ಕನ್ನೆ ವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವನ್ ಹಮ ವರ ಒಪಾಕೊ ಫೆಂತಿ ಬೆ ಫಂಗ ಅಸಗ ಅಮಿದ್ದ ಕೊಂಫುನ್ಯಕ ve ehna tamida konfunye gotuga tibe from operate ti korabani korabamutti provide kodde hidume hagigatuga midandi waluga gina farattakan ob jehe kannege ege save koreveni kinetto edrufia rakka korevunas koram benu wana mihar hevima almen ummid korne hawati message almenge bedun tenna hame embe rangolo gotuga for af kam padan ingeda ummid koran hama kuriyata samena badda wana kam better circumstances almenge economy ga mihar mer kandatta kadi rangolo profit margins akigati be from ehento bada shukriya engata tibe from